Oke guys, kembali lagi di channel Irma Safitri. Kembali lagi bersama Arhen. Halo Arhen. Halo. Arhen pakai barungan apa itu? Wah, Yono ilate. Arhen ini pakai barungan Wah, pakai barungan depil. Arhen kuat. Jajal dipakai. Yo dipakai yo. Wah yo berdiri. Wih ngamuk barungane. Ngerti mah to, ngerti kene to. Wah yo. Wes ngono to. Duduk. Ini ada siapa ini yang tidur ya? Oh ada Mas Iqbal. Mas Iqbal jek ngantuk guys. Mas Iqbal pakai barungan apa ini? Wah jenggotan. Terus Mas Hanif pakai kepala macan. Wih pakai kepala macan. Macane iso ditumpaki apa ora Nip? Gak iso. Gak iso. Gak iso gini. Kabutan. Oh kabutan. Terus ada Mas Abdul. Mas Abdul jadi buntut macan. Terus ada Mas Reksa. Mas Reksa jadi barungan singa putih. Terus ada Mas Farizi. Mas Farizi jadi barungan Hitam. barungan hitam. Terus ada Mas Miko. Mas Miko jadi barungan singa apa lagi Mas? Singa coklat. Terus Mas Ramayana asik. Pakai barungan singa kecil. Terus ada Dek Jihun. Ular. Wih pakai ular Dek Jihun. Terus ada Mas Elvan. Mas Elvan jadi barungan apa itu? Wah kodok apa Van? Nek di Oh, dek oma. Terus ada Mas Silo. Wih, Mas Silo jadi barungan Telon merah. telon merah. Ya saiki Mas Silo dipakai. Ayo lo. Ayo karo Mas Jihun, karo di Arhen yo. Yo karo Mas Silo yo. Ayo pakai. Depil. Ayo Arhen. Telur ngamuk. Tapi kainnya gua sisan. Ayo Hen. Wih kecil, depil kecil. Ayo berdiri. Tak-take to. Gak entuk engko nek gak ditak-take lho. Kabar-kabar dumateng para piyarsa kejawi saking para paraga ampun. Wes yo Mas Silo. Yo saiki Mas Rama. Dek Jihun karo Mas Elvan yo.
Di Dek Jiun. Dek Jiun mana ya? Oh, kayak apa Dek Jiun? Yo wes yo. Yo saiki Mas Hanif. Mas Hanif karo ki Mas Iqbal yo Mas. Ya Mas Iqbal. Ayo Le. Yo wes yo Mas. Yo saiki Mas Miko, Mas Farizi dan Mas Reksa. Awas Ahen. Yo wes yo. Ayo lo, oke guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah Arhan.